Lijep pozdrav svima, danas ću da napravim jedan let između Beograda i Sarajeva kako bi pokazao novim pilotima kako da naprave cjelokupan let između dva aerodroma, sigurno i po nekim pravilima. Dakle, danas ćemo da letimo od Beograda do Sarajeva, te na avionu tipa Airbus A320. Sve download linkove možete da nađete ako se javite možete da dobijete ako se javite na e-mail ili privatnu poruku na Facebooku. Dakle, prije svega potrebno je da na vašem računaru imate instaliran Flight Simulator, u ovom slučaju to je Flight Simulator 2004 ili Flight Simulator X. Flight Simulator X zauzima dosta više prostora i zahtijeva dosta jaču konfiguraciju računara. Nakon što ste instalirali sve dodatke koji su vam potrebni, koji ću ja poslije da sumiram na jednu listu kako vam bilo lakše, potrebno je da nađete rutu po kojoj ćete da letite. Postoji stranica na internetu koja se naziva Route Finder. Jednostavno ukucajte na Google Route Finder, prvi rezultat koji vam izađe, dakle Route Finder Free Access Area, kliknete tu. Dakle, ovo je program pomoću kojeg ćete da generišete rutu između dva aerodroma. Prije svega, dakle, ukucate Departure Airport, dakle to je aerodrom sa kojeg mi polazimo. U tom slučaju je Beogradski aerodrom, a njegova i kao oznaka, dakle ukucate aerodrom na koji letite, Belgrade Airport itself, odnosno i kao. Evo ga, Lima Yankee Bravo Echo. Lima Yankee Bravo Echo. Ako ne znate, dakle. A Arrival Airport je Sarajeva, njegova i kao oznaka Lima Quebec Sierra Alpha. Pošto je to jako mala udaljenost, neki 150-160 km, letit ćemo niže nego uobičajeno, između flight levela 150 i flight levela 180. Dakle, uvijek treba da ostavite neku razliku između, dakle, en route, altitude between flight level 150 and 180. 150 je 15.000 feeta, a flight level 180 je 18.000 feeta. Kada ste to selektovali, izabrali visinu po kojoj ćete da letite, izaberete koji imate database od ERAC-a, koja vam je trenutna baza. U ovom slučaju 1306 i nakon što ste to selektovali, find route, evo, dakle, ovo je naša ruta. Valjevo, Zulu 924, Weber, Yankee 88 Kilo Echo Bravo. I to ćemo sada da unesemo u FMC-u Flight Simulator. Idemo dalje, dakle, evo nas u kokpitu Airbus A320, jedan od najkorištenijih aviona današnjice. Dakle, krećemo polako, prebacujemo na overhead panel preko Shift 4, dakle dvodimenzionalno, tako dosta lakše. Dakle, uključujemo, ja sad neću objašnjavati pojedinosti jer će ovaj video onako da traje dugo. Uključujemo baterije, odnosno akumulatore, zatim gorivne pumpe za lijevi rezervoar, centralni i desni rezervoar. Sada te lijeve pumpe iz lijevog rezervoara šalju gorivo u APU, odnosno Auxiliary Power Unit, Master Switch APU, Start. APU se dakle pokreće, potrebno neki 30 sekundi. APU je kao neki pomoćni generator koji služi za pokretanje sistema na avionu prije startanja motora. A i samim tim pomoć kompresovanog vazduha pokreće startere koji trebaju da ubrzaju motore kako bi mogli da sami počnu svoje sagorijevanje. Master Switch, dakle, on je sada dostupan, već imamo naprijed ove instrumente. Sljedeći, dakle, uključujemo beacon svjetlo. To je znak da je avion u procesu startanja, da ne treba nešto da bude u radnom krugu motora. Dakle, prelazimo na FMC preko Shift 5. Dakle, ovo je prva stranica, kada otvorite ovdje pokazuje ERAC bazu 1306 kako smo malo prije selektovali u Route Finderu.
Dakle, avion je tip Airbus A320, motor su CFM56, aktivna database je od 30. maja 2013. do 26. juna 2013. Ona je istekla, međutim to u Flight Simulatoru može je malo fleksibilnije, dok se u realnom svijetu mora updateovati svaki 28 dana. Idemo da postavimo rutu, dakle. Idemo iz Beograda, Lima Yankee, Bravo Echo, do Sarajeva, Lima Quebec Sierra Alpha. Return, jer inače da smo imali sačuvanu rutu, onda bi samo mogli da kliknemo na tu rutu i da se ono sve samo postavi. Međutim, ovaj put unosimo sve manuelno. Align IRS, dakle to je da kažemo avionu stvar gdje je, da može da se pronađe, odnosno da dobijemo tačnu navigaciju i podatke o položaju aviona. Flight number 320, to je nebitno toliko. Cruising flight level i temperatura, dakle mi danas letimo na flight level 160, 16.000 fita. Vjetar, unosimo informacije o vjetru, vraćamo se opet na ovu stranicu. Dakle, kad postavili smo to, alternativni aerodrom je Lima, Quebec, Tango Zulu, odnosno Tuzla. Coast index je, to je nebitno za sad. Prelazimo, dakle, pošto ima desna strelca, prelazimo na sljedeću stranu, next page. Ovdje unosimo podatke o težini aviona. Dakle, ovo morate da uradite prije nego što startate motore. Ako ovo uradite poslije startanja, odnosno nećete moći uraditi poslije startanja motora. Zero fuel weight i centar gravitacije, dakle naša težina bez goriva 58,8 tona. Goriva imamo 5,4 tone i težina na polijetanju 64 tone. Od 64.000 kg. Dalje prelazimo na flight plan, F-plan, LJBE. Samo da provjerim informacije o vjetru na Beogradskom aerodromu. A ništa, imamo jako slab vjetar, varira 2 km, odnosno 2 čvora. Idemo ovaj put, naša prva tačka je Valjevo, Viktor Alfa Lima, VAL. Departure, dakle idemo sa piste 1-2 dakle ovdje su nam pokazani standardne instrumentalne procedure prilikom polijetanja. Dakle, svaki aerodrom ima svoje dolazne i odlazne tačke, dakle sa koji završava i na kojim počinje rutu. One su uglavnom iste tačke, u ovom slučaju to je Valjevo i dakle idemo ovdje, tražimo sada nešto slično Valjevo. Ako već ranije niste dobili instrukcije od ATC, odnosno kontrole letenja, ili ako ste se ranije pripremili sa čarcima pa unaprijed znate sve. Idemo dakle dole, u ovom slučaju će da bude Valjevo tu Echo, VAL tu Echo. Tako možemo selektovati Valjevo Wong Yankee, ali u ovom slučaju ćemo ići Valjevo tu Echo. Nebitno, može i ovo gore, ali ljepše je ovo. Insert, dakle unijeli smo ovo. Idemo od Valjeva, sljedeće nam je bilo preko Zulu 924 do Webra. Viktor Eko Bravo Alfa Romeo. Od Webra idemo preko Yankee 88 do Keba, Sarajevski VOR, Kilo Eko Bravo, Kilo Eko Bravo. Dakle, Yankee 88 preko do Kilo Eko Bravo. Insert. Dolazak na aerodrom planiramo Arrival, dakle ALS pistu 1-2, to je jedina pista na koju je dozvoljeno slijetanje u Sarajevu. Instrumentalno dakle slijetanje, ALS 1-2. Idemo, dakle naša ruta se završava sa Kebom, dakle idemo sa Kilo Eko Bravo Von Papa Arrival, dakle to je standardna prilazna procedura aerodromu. Kilo Eko Insert. I sad smo završili dakle sa unošenjem rute.
Ovo ne bi trebalo da bude, tako kliknite clear, CLR i zatim na ovaj prazan prostor ovdje. I evo ovdje nam već pokazuje vrijeme na rutu 33 minute i distanca 155 nautičkih milja. Goriva bi trebalo da imamo na slijetanju oko 4,2 tone. Dakle, ovo smo završili, performanse, idemo dalje, performanse na polijetanju. Dakle, flaps, danas ćemo koristiti jedan flaps. I trimer ide 5 stepeni gore. Temperatura nam je 26. A QNH je 1018, to nam za sad neće trebati. To ćemo poslije da postavimo. Transition altitude 10.000, dakle iznad ove visine vrijede uslovi međunarodne standardne atmosfere. To smo dakle selektovali, V1 je 131, iznad ove brzine moramo poletiti, dakle ne možemo više stati napust. VR, brzina polijetanja, V-rotate, velocity rotate. Dakle, moment kada počnemo da povlačimo komandu nazad kako bi podigli nos aviona, naravno poletjeli. Velocity 2, sigurna brzina za penjanje sa otkazom jednog motora. Dakle, to smo završili sa FM, smo zase završili, nema ništa specijalno tu. Dakle, letimo danas na 16.000 feeta, pošto nema kontrole letenja da nam da initial climb, mi ćemo odmah da stavimo 16.000 feeta. Runway heading će sam da se postavi, brzina isto tako. QNH, to ćemo da dvodimenzionalno, 1018 i možemo polako dakle da krenemo. Krećemo sa pushbackom i startamo avion. Pushback i startamo avion, shift 3. Otvara nam se dakle radio panel, uključujemo ga, zatim sljedeće. Dakle, ovo je jako bitno, ako ne uključite avion neće moći da prati rutu, imat ćete problema sa autotrimerom i tako dalje. Ignition start, idemo na ignition naravno, odnosno prebacujemo opet na overhead panel, uključujemo APU bleed, dopustimo kompresovani vazduh. Zasad ćemo da zaustavimo pushback i uključujemo motor broj 2. Dakle, i to modu da počne dobija protok goriva, jer ovim otvaramo u stvari gorivo. A APU dakle pušta kompresovani vazduh kako bi pokretao startere da pokrene avion. Eto, uključen je. Stabilizacija, stabilizovan. Motor 1. Stabilizovani, ignition na normal, APU generatore, jedan generator kao uključeni, APU bleed uključujemo, provjerimo dakle u redu koju imamo, makro switch APU je uključen. APU se uključuje neki 60 sekundi da se obali. Dakle, idemo sada parkiranje na pistu. Ovo sve provjera neke koje kad vidite sjetite se. Flaps 1 stepen i krećemo parkiranje na pistu.
dakle idemo na pistu 1-2. Dakle prilazimo pisti 1-2, maksimalna brzina u taksiranju trebala bi da bude negdje oko 20 čvorova. U tom procesu izvlačite flapsove, radite posljednji checkliste pred polijetanje i probate dakle komande, da li sve funkcioniše kako treba. Tražite dozvolu od kontrolera letenja za polijetanje, međutim pošto mi letimo offline nećemo se zaustavljati na holding pointu, nego idemo direktno na pistu i polijetanje. Fly Director uključen, dakle 1-2, ništa nema je. Idemo lagano. Snaga postavljena, gurate blago palcem naprijed, kako ga avion brže ubrzao. Na neki put čvorova popuštamo, neutral, V1, batiranje, počnemo do 10 stepeni, poletili smo, idemo 20 stepeni, doskori gore. Na negdje po 160. Dakle, pratite. To dakle, pratite CID. Standardni individuač. Dakle, potrebno je da pratite ove zelene linije od Fly Directora. Dakle, na neki 200 metara. Rasteretimo avion, motore, prelazimo u mod penjanja. Dakle vidite da automatski kad smo dali puni gas na polijetanju, autothrottle se uključio, odnosno automatska snaga i dakle ovdje nije selektovana nikakva brzina, nego dakle vidite samo tri linijice, crtice, isto tako ovdje. Dakle da ovim upravlja FMC, onim što su umijeli u FMC, uvlačimo flapsove. Flapsova avion ubrzava.
rutu. Dakle, mi se penjemo na 5.9.1.6.0. Heading, dakle, bitno je da bude ove trce, jer tako avion prati unošenu rutu. Ovo je range, dakle ovim povećavate domet na PFD-u, Primary Flight Display. Dakle, sad ćemo da počne da pravi zaokret ovdje i ide prema Valjevu, odnosno Viktor Alpalina, naša prva tačka na ruti. Prešli smo dakle transition altitude, prebacujemo na standardne uslove atmosfere. Malo svjetla, zaboravljali, ali plaći mlako nije dobro. Evo, Valjevo, a ovo je mjesto, dakle imamo neki još 9 nautičkih milja da popnemo na našu planiranu visinu, 16.000 metara. Dakle, ovdje vam se pokazuje visina, ovdje je brzina. Ovo vam je vjetrovački horizont, pokazuje nam baš položaj u odnosu na zemlju. Ovo je dakle dole zemlja, ovo je dole zemlja. Ovo je kompas. Dakle, naš put je sad negdje oko 256. Krećemo prema Valjevu. Dakle, došli u cruising altitude, avion prelazi u mod starenja. Ta baš jako malo goriva, nije potrebna velika snaga motorima, pogotovo na velikim visinama. Ovo je dosta jako mala visina i neekonomska. Avion lete na većim visinama zato što je gore rjeđi vazduh, samim tim brže se kreću, a i manje otpora daje vazduh avionu, dakle potrebna je manja snaga motora, samim tim manja potrošnja. Prebacimo dakle da malo na overhead panel. Evo ovdje je pokazano, on je uglavnom podijeljen u odjelke. Evo H, Y, D, hidraulika. Ovaj avion ima 3 hidrauličnih sistema koji su povezani međusobno. Dakle, ima zeleni, ima plavi i ima žuti koji su pokretani električnim ili motornim pumpama. Imamo dakle negdje oko 21 nautičku milju do Quebec ili oko Bravo i dakle vidite ovdje kako je, evo ovo je pista 1.2, mi se ću s ove strane i pokazan je prilaz kako treba da priđemo. Sada postoji charts, grafikoni
na osnovu koji vi, ako nema kontrole letenja, izvršavate snižavanje i kontrolu visine. Mi ćemo sad da idemo iznad Keba o 10.000 fita, odnosno flight level 1.00. Desni klik ovdje, dakle ovo je vertikalna brzina i idemo prema dole. Kontrol brzine mi preuzimamo, tako da kliknem desni klik. Evo vidi, pokazujem gdje bi trebalo da budemo. Pošto ne smijemo biti iznad 250 čvorova, odmah ćemo početi usporavati. Dakle, avioni isto tako imaju zračnu kočnicu, spoilere, to je to. Ovako. BH Airlines je nekad operirala Airbus A319 koji je jako sličan, ima samo nešto kraći trup i slabije motore od Airbus A320. Jako dobar avion, preko 3000 upotrebe i dosta naručen. Evo da klikamo QNH na Sarajevskom aerodromu. A to je 1020, vjetra nemamo, temperatura 27 stepeni, to je već ranije unešeno u FMC. Sada ćemo da donesemo podatke o ALS-u, dakle kliknete FMC Shift 5, naš QNH je 1020, temperatura 21 stepen, vjetra 0, decision height 200 fita, brzina prilaza 134, dobro to idem, dakle radi navigacija, ukucavamo, dakle ono je već postavljeno 110, 70. To je frekvencija lokalizera na Sarajevskom aerodromu. A kurs piste je 115. Dakle, kurs piste je 115. Dakle, krećemo snižavanje 7000 fita. Ovdje treba budemo 7000 fita. Teško je na virtualnom kokpitu jer većina stvari ne rade. Ako radi plus ne radi minus ili tako nešto, pa dosta je lakše na dvodimenzionalnom radu. QNH nam je... QNH nam je... Možemo par ovdje, evo 1020. QNH je jako bitan za ovu avijaciju, pogotovo i prilasku na ovakav aerodrom, jedan od najtežih u Evropi, koji je okružen veoma visokim terenom. Malo smo kočnica, odpočne 220, u slučaju mora neki oštre zaokrete. Jer avion kad se brže kreću sa zaokretima imaju veća opterećenja što nikako ne godi putnicima. Landing lights. Nastavljamo snižavanje 6000 fita.
što ovdje pokazuje, to je posljednja tačka prije ulaska na glide slope piste. Ovdje bi trebali po chartsima, po grafikonima da imamo 5400 feeta. Kako bi mogli da presretnemo lokalizer i izvršimo ALS prilaz. ALS je u stvari skraćenica od Instrumental Landing System. Na pisti, prije piste pretežno postoji jedan uređaj koji šalje radio signale o horizontalnoj, kako treba avion da bude u horizontalnoj ravni i u vertikalnoj ravni. A u avionu u nosu, dakle u nosu tijela aviona, postoji radar i antene koje primaju te signale. Dakle, ovo autopilot sam dakle radi, ALS uvijek treba vježbati ovako. Ja više preferiram manuelno letenje i dosta više volim vizualni prilaz, ali evo ovo je za potrebe videa, jer dosta često se mora raditi ALS, jer zbog loše vidljivosti ili ako prvi put ličite na neki aerodrom slično. Dakle, snizgamo na 5400. Da presretnimo lokalizer i na 185 čvorova. Ja već imam vizualno spisno. Ja izlačimo prvi flaps. Flap će dakle produžetak na krilima koji služe za povećanje uspona. Dakle da se avion može uzlačiti na sud ili predsilce koji će nekako sreći na napadnoj ivici aviona, kako bi povećao dakle uzgon, kako bi avion mogao da leti manjom brzinom, a da pritom bio stabilan i okretan. Dakle, prilazimo polako, isključujemo approach, dakle to je pokret approach dugme, approach hold switch, flaps 2, drugi stepen, 180. Dakle, on sad već počinje, on je, ovo je jako bitno, eto, dosta se stvari bitnih zaboravi kada ne letite često. Ja nisam letio dugo na simulatoru, ali usporavamo na 160. Jako smo prilično daleko od aerodroma, relativno daleko, potrebno ići jako sporo u ovim dijelovima. Malo ću se pomoći bočnicama. Evo vidite kako recimo ovo mi je problem sa sarajevskim aerodromom. Imam dakle neki grafičkih problema ako sam instalirao ovaj dodatak za Sarajevo. Auto brakes nećemo koristiti danas, ako se to pitate. Automatske kočnice, dakle čim dotaknete pistu one se aktiviraju, ali zbog se dovoljno duga pista, uslovi su dobri, nećemo koristiti. Sporavamo na 134, to je brzina prilaza. Evo vidite kako on prati. Mada ne bi ono trebalo da bude na ovome, trebalo bi na ovome. Dakle vidite, to je pista, ali da samo ono da bude lakše. Speed brake. Evo, izvlačimo točkove. Flaps treći stepen. Isključujem sad autopilota. Auto throttle isključujem. I sada prelazim na
slapsevi i pratimo dakle sada, ili ako je loš papir svjetla, odnosno vizualno napisano. Dakle, će drži negdje brzinu od 135 do 140. Dakle, 300 metara. Ja više preferiram high speed approach. Dosta veća štednja goriva, a i brže se stigne. Minimums. Continue. Recon. E pa sljedeći video će da bude kako da postavite program za virtualnu kompaniju, te kako da napravite vizualni prilaz, slijetanje po jakom vjetru, tako da. Dakle, samo vjerbajte, niko se naučen rodio nije. I ja nisam imao pojma, i sad sam dosta stvari fulio kako bi rekao, treba biti fleksibilan u simulatoru. Doći vrijeme kad ćemo sve morati raditi po pravilima. A pa strogo, ovdje nemamo, malo se treba i treba. Polako. Parking brake set. Inače, pravilno gašenje trebalo se da uključimo APU kako bi pravilno isključio sisteme, međutim ja sam malo prije to rekao da nije to toliko bitno sada. Treba biti fleksibilno. Isključujemo, prekidamo gorivo, generator isključen, evo APU je već uključen. Isključeno, letting lights off, to se treba isključiti čim se startno, aha nema. Sada ću APU isključiti. Znači će APU, baterija 1, baterija 2. To je bilo teško.
Quit. Dead.